wakatatu wa matuku miongeli na thanda tunaenda musesa mwendo mthani wa umundi tuenda unena nisia maundu meki vathukanio undu kindu kiki kitwa finance bill chambililie ba kana ninzi asiba ila siatia wana yumbe indi nikenda mawendekethio amese gutwika mwiyao mabitukithio na indi mwituka mwiya utona kwati wana Kenya nina ukethia na nina uthocha nthini wa kilungu kicha usilinya nita Caroline mweni wa muteti na takawaida ati na mweni mundu Charity muthoni wa wakatuku no kwitha akitutabia process isi onthe ya kwambia mawendekethio kana bill yisotwika mwiyao ni chao kila kiba katikati nikenda twise kwasa usu ni mwiyao wabitukithiwe na ende mundu Charity no ucio ukakethia mucia ise witu nikenda tilikendeni wonenania usu wa monde. Asante Karo kwa nafasi wanenga ana ningwenda ukethia mwene nthi na ngiasia kwa alama tambisi masita makwa ni Charity muthoni muli kana muthoni wa katuku na nthuko makwa ofisi wa BM Mung'ata and Company Advocates Olawe kuma sako na kundu kungi kwingi na niwa ni muthocha umundi tinena nisie kila chende Kenya. Okay. Kila kende yo Kenya ni nitisi kula niko niwe indi tanamba ukunwa nitisi finance bill kana mawendekethio super balo mambe yandi ni wasilikali makesa koka kunengwa ayumbe kana legislators makesa utika nime ukuni wakula musumbe oselele na isa kuka kupitithia kindu ki katambe yo baya mambe yaba iwe mawendekethio masilikali mambe yaba kwa mitalatala ya usio vya miao kindu chambe tuma baya National Treasury otaundi tina mata bitela ingi whether abe kindu kitawa budget na abe kindu kitawa budget nicho kiumila sia kindu kitwa bill especially finance bill tine ya finance bill tutonene ya mia wingi na we mawendekethio ya finance bill kindu chambe nimetawa bungeni kana kwa legislators na kindu chukitawa first reading kikambo etwa bungeni ta mawendekethio proposals kauma kula kwa National Treasury kikaita wa ayumbe nikenda maelewenesa ayumbe tu ma MP maitu yu ala meva ya National Assembly na mawendekethio mabikau process isu yetawa first reading makambo soma baya mbunge makala ni wakethia unit yetu yisikila kindini wa mawendekethio indi kiala ni luwa Kenya kana mo ene with indi ni mo ene kana na Kenya Kenya mo ene ni ya Kenya ni mo makala ni luwa nikenda mamane mawendekethio ni meba na ni meba wese yu Kenya ni mo ene nundu MP maitu medwa me representatives itundu ithio ndeta Kenya te yani ya mbunge lakini ondu ngona yukwendete nitamaka kitoso bya mbunge nene tekania ithio ku MPs medwa me each and every constituency MP aka represent Kenya kwa mbunge chake kiene cha proposal isu ya lanwa yethwa masome wa yuma manini chao kendeni isu na yoita the first reading ni kindu chambe kila na ni kwa chake kitu cha mbio propose wa me ni ndi yu chambe first reading ya happening May 15th unit waete wani table wate wakethani Ministry of Agriculture tibangiye kwika tibangiye kwika na unit atagwa tailite kuthiba inde yu tiatagwa tatagwa na kila mundu anengwa yake bill yake ayasome MP waku anengwa ayasome ama ni chao na no soma unimoka yengi in a period of manenga maybe a week makasioka ingi a week or two makasioka ingi kindu yu cha keli mukutano wa keli yu second reading mna during second reading ni makona kula yambe yumba kakulwa kuyana na kuna mawendekethio atu nengie nukwitikila kindu kikiende kana ndukuchenda na kwa ithita Kenya ni chamba osomo yingi ningi mndune kila mundu ndanengiwe aina kabuku kake ai akasome na aisio ka yingi ya keli baisomwa yingi na yu mwiko nakula mwiko ta ila takunite ma MP maitu makunite kula like 2 weeks ago mako na you that is the second reading nindi yu yambe makunite
kula nikenda withie ni masia ithie ta kwa maybe MP wa mahali fulani ninalena na ki nange makasa nimetikilana nacho you need to second reading that icho second reading. Okay. You tended third reading you ona yo inenga wa period of like 1 week makasioka yuba yambunge makasome wa yingi lakini you nundu ni manengetwe mwana waku ikusoma muya uno titi muya proposal ino masioka yu mena mawendekethio angi masenzi ama amendment sindu taisu andu masia batenda tiki amendment ino ta currently mayenda kwa amend kumia sindu sia mukate tax ya mukate tax ya sindu taisu yu makasioka yingi makakisoma yingi ondu momene makisovisi andu yu mene mamendi yesindu makakisoma yingi na makavote yingi yu ni kila kienda yema dhani wa iyo yes. Third reading. Okay. Masioka masisia mawendekethio ala yu momene usi masoma the second reading na the first reading mundu nanengiweka buku kake athia soma ona bai tia ile ikau na you the third reading you isoma wa yina mawendekethio ano angi ma amendment ano ya soma yina ma amendment ano you ni kunia wakula na ma amendment asu you ya kunia wakula you ni wo you tender the next okay ino yu ya katatu kanene ukunwa kula even amendment niye kutweza kana to the next na yu isu niyo either the last voting process ya abunge yu abunge maiko na kula second reading na third reading no you we are abunge ni wa thele labau o mabitukithitie kana malete okay ko moyo manenga na their approval kubikia kwa mbunge ibika bau nende mundu charity ndio kulia yu nundu iyo nikukuniwe kula kwangelekanio mutalatalosu wa finance bill ukabaluka kwithia wata abunge aingi masakuano kana maleana na moya usu niteka na wota Kenya tika lata in this kichende finance bill in case ke kanimale finance bill bill niteka na proposal isu tikitamba kanasio twambe ya kumbe budget ye kana tambe finance we see budget yo ya solilo iliu na finance bill ya sio wekenda in facilitate mbesa sia budget no twambe ya budget tikaleana na titumia budget tambo me amend tikambo so byengi na ingi itawa supplementary budget tikambo so bya budget ingi na tamino so byengi tikasio bya muya ungi wa mbesa lakini muya wa mbesa finance act with our bo na muya wa mbesa tikita toka tena a new financial year a new budget tikita ubindwa sindu baun sekundini ku twina muya wa mbesa ti ati Kenya tina muya no undu mawendekethio meta wa kila mwaka depending on government ila ivo nikenda ikasiobya budget yake na mawendekethio makaeto makabindwa muya witu wa mbesa ula weta wa finance act okay you tutabi you wiona te yakuna na maybe wetekeleka tende the stage ingi ndo stages ni 5 yibo bangitienda hapa stage ya mbeti first reading te yamina ya keliti second reading na ina delile abunge mabitu kithia ya kata tutia iyo to make a voting you ya kana ni presidential assent presidential assent you abunge ni metikila mwao ni na mawendekethio na ma amendments na sindu isu sionde siokete amu ya usu you ni wenda the last stage ila muyumbe witu musumbe ula yu ni Ruto yu ni wiki ya sahi na hiki ya stamp ya kwitikilia muya usu na hende yuba abe kindu akenya kidogo kimatatisa magisi kibathukanyo cha bill na act kana muya you know seoto ukamaelesia kibathukanyo nicho chao bill ni mawendekethio proposal tenda tenda iba tenda mukate ume 80 udi 20 tenda ene ku asu mawendekethio na bill siuma kwa ndo ingi bill siuma ona kwitu kwa NMB saingi mundu ona ve loophole bandu ni waandika na itwa kuya kwa
be bodies cia serikali siku nawe ya usuta Kenya Law Reform Commission ukamatwa ya taleiman kila wona kiaile kuikwa na wa matwa ya na makekala ni makakia with the language ya mwao na mami naandika makanenga UMP na ke MP aka introduce mwao mbunge. Okay. Yuko kila kiende no kwendekethia lakini la President Ruto ukwisobikiwa mawendekethia kiesai au twikithia mwao yu esa mawendekethia mabita o sama wendekethio ekia sai wake na ekia stamp wake ni watweka mwao ketha tendeketha mukate utwike 40 bob na kiende chabita mukate uma 40. Yes. Alright. Ni watweka yu mwao. Yes. Yu ni mwao. Okay. Ni wapi tukithia na sia yu sindu icio on the sinde no finance bill ino yu si on the ni ya ka tutabie ende yu tiambele taba tekata abetokethia kiasa hii cia onake ni wetikilana na finance bill icio wasisia ndetikila mwao wasisia mwao ila tikwika kindu kita wa bill bill with our we mwao ileta mwao ingi with our proposal ku with our soletwe ta mwao kuma namba 1 namba 2 namba 4 mwao no with our was set specific provisions kana specific clauses kana specific usiti hata ivengele idha inene ya kivengele kina bill idha inene kila kindu wa umweaoni na ve different ways of bill ndo siokasi umilete ve ingi si delete ya kudelete ni kumia mwea muna ukabetangwa pyu ukasia mwea oni ta delete tukaobeta ve ingi si insert ya yuti vengele ino si ba kwa bill kwa proposal kwa mawendekethio ve ingi si delete ya na ve ingi si insert ya ku insert ni kuongelela kindu na ve ingi si delete ya na siongelela at the same time ku those 3 ways nisio anu matume ya kusola kuandika bill either ma delete ma insert kana ma delete na ma insert na ve ingi imwe ni nambo la substitution ve ingi makita au substitute makakuania ta specific words baundeni makaumia mundu mukama kasa mundume makabindwania ma terms kundeni ku yu ya bitukithwa na president ekia sai wake watweka mwao twisioka kwa mwao witu la wa finance act na tasioka kwa finance act to kayutwose etha kibengele kimwe kila kiobendo awa ni section 45 of the finance act twosa ilangu na tuyona ino mpya tisisya ni chao cha bindwa kwa ino ile tisi merge kitwika kindu kimwe yu ketha VAT inaitwe bindu kayume certain percentage to 16% you buy that andikete 14% 16 ye bindu yoka yilikeba kwa 14 nikena mwe ya to actualize kila entity and kila ma amend nitosa kiuma mabindu anisie take ya kwa the real the act mwea la gutina wo mawendekethio ayu matwika mwea yuko uko kutwikithia mwea ko commencewa nyoso ya mwezo kutoka commencement yes or you president niyo you equator commencement na wasisia mwea witu wa Kenya wina sindu mbingi wamino commencewa ibengele hii si take charge different dates tambe kosa udhumo munini nitusokethia welese musia ise mwendo indi bumbe ndangi ata musisa mwendo nitusokethete ndukathivasa netwasiokethia na indi katiba kana meya ya Kenya indi yitikilitie maundu ama bitukithio menani wa iyo
mekike kana clause imwe ukethia ni yathukumithwe vinda ati cionthe kwe vinda imwe na indi mundu charity chose kwamba kurutabia clauses imwe sinthini wa finance bill na indi ba yetina pena maundu maingi muno andu makete kunena makoneti itheka finance bill ya bita itheka iketha yibi wa nocio indi tutanamba kwina kilungu kiu ketha andu netwa matabia uwo wa kwitha itheka cioni cikwoswa kana sindu cia muthembosu. Asante Karo kwa mwana oyingi na bauti tanambotila ningo tabasia mwene ndi kana finance bill ino undu isoletwe yo ithukumithwe different times ukethia kibengele kimwe kinenganitwe kithukumi kuma January ti January 2025 kibengele kingi kiambia July next financial year ti July ti next week na we ibengele ingi na ngino hiyo tunamba kusongo kambia yuyu mwaka wa 2024-2025 tukambia July ene first July na kibengele kingi kikambio kuthukuma next year July ku we sindu bingi finance bill inasio na apart from kwa amend mukate o sindizo sisi waka finance bill ina amendments bingi na sana ni wetete sindu sia corporate tax. Corporate tax ni tax ila yina sana andu me kuna biashara na makampani asuni meki itwe tax na again yina sindu sita withholding tax na yina sindu ingi sita digital tax na digital tax ni cho kitu miona andu aingi mena thina ya digital tax ni tuundu andu aingi makona biashara na simu maundu ma mutandao na hithi tikonito biashara na kuilika kotini no sindu sia mitandao na ni onayo ni amended sindu ingi ta capital gain tax ukethia wata kindu ila tax wa ileva onayo no yongeleka we tax teba wa mino takitheka we tax weba ucompute ya kwa profit ila wakwata ukaiba serikali kuona yo no yakwatwa kwa sindu mbingi na maka kwata personal income tax income wako na biashara wakwata kindu baube sindu mbingi matampa nasio kwa the personal biashara ka atete mundu atesa mbui kana atesa nguku na kwa mwini trust ni wakwata usia wangilita 50 kuuba ube taxes mbingi sia kwatangwa koti mbingi income ila ukwata kwa kutesa ni kukwako be koti mbingi sie bandu be different ku ikoti ni mbingi lakini bracket yetawa personal income tax kwa sindu isumbingangi webea bibi ni webea baya sokoni usiokengi webeye profit ila wakwata usiokengi webeye o income isu o sindu ni mbingi anabe ingi itawa value added tax value added tax ni wasovya kindu na wendo kita we taxi susiongeleka wisi sindu mbingi andu masio basia ni mbingi otamukate wisi mukate nu ukita usiogwa kana mauta makita usiogwa kube na kila kindu kidho akikiitwe taxi yake ukethia either ni mukate wina koti wao either ni mauta mena koti wao with saingi finance bill ni kindu kito ni kindu kienda experts ni tundu kidha ki very detailed ukethia either ni kindu kimwe takutambui weke kutakutani mbui kuikuoka ni kuongelwa a certain percentage okuikuoka na nuisi ni biashara siana siko na Wakenya tio mbingi kusienda expert mamanye imbui iye o yusi na market kana o you and no my export mbui kana my import mbui i market ile hata nikaenda utax ando mbesa na usiti mbui sisi okando ima kunite mabiashara onaangi investors makoka ku tax regime yenda experts yenda au kubatisha no utax ando na economy ikabaluka kana ukatax na economy iko kasawa kuyenda experts ntundu yena sindu mbingi na apart from VAT we excise duty deal sana na kuimport sindu ando alama import ya itanda maka import
computer makaimpona andu ala matesanga li ve excise duty mbingi siongelangwa vau ingio siumwa ingio sikongeleka, lakini wasisia sana taxes mbingi ni la siongelwa ni tundu naona serikali inote kwenda unenevya the revenue through taxes tina mata bisi revenue sio sana wa differently okay, there be taxes, be levies, be borrowings, loan ku yenda ongela mbesa siamo Kenya through taxes. Okay. Na ndise nini na utabia kindu kicha andu maende muno na ukulania maundu ma double taxation ya itheka wena kitheka chaku ukatwika indi kitheka ki ukaumia cia koti kwa ndise ni kila mwaka kana ni kila mwai indi ketho ka fail kumisia kitheka ki chaku koti indi serikali ikethetwo na kuka kosa ketha finance bali capital serikali iketha kyo kindu kiu ni chaguo chombene na etha ni chaguo yo miyo ya itiata kukonia ki iso no one example ya ibengele ila si finance kwa katika finance bill na wasisa muya ula uko neti theka si ya Kenya wita wa Land Act 2012 nilikana bombe angeita terminene iye na Land Act ina clauses mbingi lakini wasisia the finance bill ni yakwa ta clause imwe kibengele cha 54 kibengele cha 54 kawaida ni mebe ya koti especially wasisia the andwala mekalaba town kana mena miunda iva town ukethia mundu ni wekia numba ta eno ya Naivas ukethia you ni wako na biashara ni maiva koti nuntundu mundu nda own property ba town mana ataibite koti ni tundu property ino si the asisi ya serikali na sita wa leasehold ukitaonengwa a period of time ukanengwa lease title lakini title either absolute either kichaku kile kicha serikali ku ba town yandu ni mebe ya koti na kibengele kichongelwa chasia andu ala akala meba town onala meba sanga lakini mathenge yo town kasi okuma sakute asiaota maybe Momboni kana obat Kenya Israel wendete vau makutano andu ale mathenge yo town etha kitheka chua thoete ki freehold ki chaku kite leasehold kite cha serikali ukambe ya iva ya koti na ukoti usu ukebe ya every year na ukoti usu ukananua na leasehold koti ula maiva nitundu leasehold teba county government either I levy for the county government yani ukethe yu na kitheka kiu ki chaku ukaibe yao koti tolo kwibio kyo cha serikali yes ona kio chako yes ikuhusu usu ni koti wa introduce wa na wa ukunikila kwa ndini nona tanzia serikali inoyona itonyo collect more taxes usi yenda collect mbesa mbingi kwa uma kwa ando ni kenda budget ile na weta wa yani yes ku apart from wende kethio ungi kumani kwa kosa ni ambesa isusi amionda sana yenda kuongela taxes yake isi yake beka na yume yone yetekeliti chu kwa wasisia wesi mundu aita kitheka kana aithowa kitheka wekoti weba both ula ukutana ula ukuthowa yambe ula ukuthowa kitheka ni wewe ya stamp duty tax stamp duty tax compute yawa 0.2 kana 0.4 depend ya value of the property depending on balai either yeko ya agricultural areas ko ya misieni we wa 0.2% na either yeko town we ya 0.4 ku isu ula ukudhowa na ula wata wekendu wewe yakita wa capital gain tax. Capital gain ni profits ila wa kolania in the profits no compute ya na capital gain tax taiba 5% initially before last year na yo kayongelwa 2023 ya bika 15% ku kila wa kwa atakutani kwa munda the profits ila wata 15% of the profit ula wata ni weba ku woka subject mundu kwa
another tax kana another ni ungi wa koti ungi wa koti ndiye si mewita ni levy lakini si levy onayo no tax kukuma ni kwa isu ye subject yandu amena miunda mebe na double taxation ningi mebe ya koti malele nuibi ya idhowa na nukusioka ibe kila mwaka akeba koti lakini tu sisi kana ni amendiwe kana itili lakini dina iwataina kwatwa nono yuni ni sia na meimana akulia bobe okendu kibina muno kwitha ni wo bie kitheka utwikenge no kwibia koti na ni wo ibe ila itsailite kwibiwa na hindi ketha no kwisa kwebwa ni kwibia kitheka kiuta indi kitheka juki itwika ichoso isilikali na teacher kuno ingi yunduka akita ingi kitheka chako na indi ni kwata ni masongeka lakini yo ndio kulia yo me yao ni kwitikile kiu kithiwe kana nundu ndiko na double taxation takendo double taxation tikendo kitikilitwe kwa tax policies na tax laws na tax regime hicho kitumi ngwasia serikali ona some of these decisions nundu hii ni critical decisions ni elo tumia experts ta be company bingi si experts si experts mo kuna we are all privately kwa serikali ni elo kuma retain kumanenga wea wa advising taxes hitu si ya Kenya nikaya tikeke decisions tikesa hivi ai asi tikunie double taxation tunatutiimane yako yambe ila kutu okubini yo mundu na tio kubini ya mundu na kuportray serikali not in a good way with andu mekulania no mwisi no mwisi no mwisi experts ekati kite kuikia kana mathina asu nimeshughulikiwa ondo violate na ningitio amwe mama onala mendini wa finance bill ibindane yukite tikatabyo asiaisia sindu imwe ila siuma konia mota andu pass directly indi sindini wa finance bill otetelete indi ketha sikamende wa withi ikwu undu itono bini ya mundu kana bakayata na indi isuto ndo tinde tonzeyo twasiwa na otondo trika kawaida netisi tio maundu mabani nesibe balothu kumano sio okanenga ne musiaisia namba yaku ya simu malilikanyo thukumaba nikenda tini kilungu cha umonde again kwa ala matambisi kwa masita nitawa charity Muthoni Moli kana Muthoni wa Katuku na namba yakwa ya simu ni 0710 453245 again 0710 453245 iwaimu ya doche kongoni ya simu mongoli ya makulio na ndukuma kwa farm ya BM Ongata and Company Advocates lati novisi ba masako tinovisi ungi makuweni Red Dot tinovisi ungi we lobby na ungi we Mabuko bau Gateway Mall na tinovisi ungi we Malindi na niwani mudhoche umunde asante sana ende museisa mwendo wakatatu ukite tikethe wanakupa endi tinena nise maundu angi alame uguza mwene ndi kana mumubikio ketha ewa mubine ye nikenda endi tithiwe tinena nise na tuutabia endi ko utwika kilungu chosili wo mwiya kana meyo ya siata kukonia maundu amwe alame ubikia mwene ndi nyeni ta Caroline mweni wa mutiti na tukwende utukwa koila